over maltasi miliona tala ile whaonga ina. Ele OGG. Dono wingala, like the little snack ina. Dono lua. Ea foi. O lawa uman ave sa o lava tupea ngai o ile. Fo neil fia malama malota mafai. A la fo fa se ese il senese. Anga il matanga alwenga tinama te mai tai. Donai fa mamna matua ina me upa ua ilalo le. Tato OGG. Ia malimea fa pea e tolu. Ia komitio a onga. Ia matua fo sui ia ia tu malo e ono pe fitu a onga fono fa vai la e fono fa vai o la ia onga ono pe fitu. No winga e fai. Ale fa pe mai o le sia onga e kalesia. Io onga le kalesia la ve sa o la to uchi ai le onga e kalesia. E lo ui mai tono fono fa vai. E pesta li pupu watu na la fionga. La fa o watu o komitio a onga e fa foi mai tono o fono fa vai. Tiong Fonotaga, ia lo tu lai mai te malolo fionga ile. Ona te fa popo tu aso soni di ministale. Langa le wala nga sui, ole ave seino komiti. Ona ole fo eto e mai fina nga lo isi sui. Pe ma faina fa wa pe la to komiti tono le tato po kalame. Ole me fi fa malama la fionga Fonotaga, ile fa ngo fir fa unga. Na fua umatulanga ile fies fulta usanga len tato mai ni lo ichichi. Ma fa fi tauli o tato wo mai. Na fai lolo fai un le fai. Tu lo lava le ta o komitio a onga. Ele ta fa ta vaina ia pe ta fo ile fa fi tauli langa sai e komiti sale le. Ai fo komiti sale le sa no sa ole fionga ile minsta. O lu mal fam sinonga ia le fa nga sei no tupe ele ngata fo i tulo fo i le pa io pule a onga le uta tulo fo le ta o komitio a onga o le meu tup o no fo komiti ma fai additional costs ma fai le stala automati ai lo se fenga fa vai na le malo o le na batu mo le fa a onga fo ino fa na ale fainga la le stala ese ma onga malato le stala ole ai la se fu fata tau e fu iai wa tele tu lona e fa se a matua ona ese mai tu malo ese onga malato fainga la ne u fai le stala fa popo ilunga onga lona lua o iai le mele tu lo lava le upule o fai fa fanga o fai saunga mea o fai maisi mea e le tala fenga ona fai lungo o whanau le tunu. Ina umala mesa fetuna, i matasi e lol fina ngalo kapeneta. O le a fai le tonu lea, o le a tuu le komiti o a onga i to tonu, o le whanu whabai. E a teula ia mala u whanu whabai, e il tangata whapitoa la vai alu e va ia ua onga, wha ua onga. O mea umai wha le tonu a onga nei, o ia, e li poti mai le whanu whabai, matala normal pule a onga. O ina e la tue lole, fono va vai fatino le OTG le wa mai control tu I lalo o te fono male pule a onga ia mal committee o fono va vai le tono le o le committee o fono va vai committee na onga le tono committee fono va vai o fai tu langa le ina io nga tu sai la me le ta mo fai atu per sa no atu le minsta tele va fitauli to le tu pe over mal miliona tu pe le to tono accounts male SS tofu lava le aonga ma le account o isi saini le committee o isi saini pule aonga ma ese umai le authority o le fai ai le mata upua te le lave a se fai ngale utang fai il tato mano tasir control o le fai pule por te fono committee o le fono va vai ma le committee o fono va vai ma le pule aonga o la toula na talano ile awala fo ia umma fa fitauli o me lo tupu tonu le aonga Pena vai atu le OTT, e mea mo le maintenance, e mea mo le cash power, e mea mo le vai, e mea mo le whare leia, api a onga, pepa mea uma, o le kawa I la lole. A me malesi tu na te lea I arsuinga, o le mene o le whapasene ina. O le whapasene ina o le aonga, o le vai ngā tupe, ma le vai ngā tupe, o le taimine, wata tala, tu tala loa, ia pasene o whea lava e mana o mia, e le fsao soa mia whaonga, le mea le I whaonga I. O whaonga.
Ai pe fa malulu atu isui langa ni sabe ua fuol ma vele fu inisio committee salele. Alfa moe ia tasi le control e ma fai ei ona fai tu langa e fa alu ta tau tope e ma fa alu tu langa e mana mia. Mai to tonu a onga ma committee umai nei le leia onga fai la fa te tengoa. Na batul tu si se ula la tapuni la wa. Wa ifa le tonu la bala wa. Ale wa to tau sanga le lopo fe o di tu pesa el committee wa on temina. Ai no to liu mai fa nga lata se la wa fe la fono va vai. Va tu roto e fa le leo mai le on na leina ma fona tala. O ta u pe tu ia la nga le o monta to tala no. Fu fanga le malo mo le lumanai. O le mata I tu tato sister. Po o tala fe nga il fa no me la lava le su valu di se la wa fe mi. Su valu miliona lima se la wa fe. Mor temine nei. Le la fa solo ia inga mtanga lunga po fe la va nga ia ena ilo lo le focus pe ta tu ilunga pe tu ila lo nga le so so ni mer fono fa vai mo fa tu pe no isi memo on o fa ma manga na male o so na telefone di minsta Malo fa tai masalo manino va nga le sa no te malo tu le va no lo fianga di minsta fa wa lo sa no La fonga la fianga fonga fitsalai. O le lava whaia o ngan toi la ngai nisio sui. Ia o sem tā upo e whai pēr, ma o loo whata ua le mtanga luenga. Ia ele o se whawhi tāu le na o Samoa, pena tupu ana nafi. A tātou tangi atu le whionga ia tui si nawe maulu mto tua laksen. E so soani mai, ia le la fui su ingian whaia o ngai lua whetau se laula siuti ai. O tātou, o lea I aia wanoa whaia o ngā vacancies, e se lau iwa su lima. Se lau lo so tolu moa o ngā tūlanga lua, a e fitu lua moa o ngā maulunga. O le tele wa o ngā, o lo fsoswangi atu iai whaia o ngā fsoswangi po teacher aids. E se lau onu se fulu tatu teacher aids, o lo fsoswangi tonua o ngā, swani ia o ngā mwhaia o ngā. Ia onga tūlanga lua le malo. Mai tā ua lato ngā luenga so swani whai a onga. To o telo I lato o tina o whanau le a onga. O fofanga mtanga luenga o teacher aids nei, o la whili ma o wa iatu li mestea o ao Samoa, I le masina fau e whai lato a onga po lato training, ma wai lato micro-credentials, ma lato certificates. O le training e whātautaia mō vai aso pe se ono I se fululua vai aso, na toita liu mai lea e whai a onga a lato a onga. Ona ua maua lato whai longa, na watu lo leo lato swafa ia I le pisa si, e a matai longa ki tongi lato o whai a onga fau. O nisi o lato e ma whai una toi fo I atu e a onga mo a lato bachelors. Se whata ita inga e se fulu iwa teacher aids, lo whaonga ina e a onga a iwa I sala whai. E to o lua teacher aids lo wha so soani mato whai a onga I whasi to uta. O mai a fo yon whatala noa le salary framework, mo le tongi o pule a onga ma whai a onga, ma le pisa si ma matanga luenga o a onga. Ma whai ona si itia, o ma whai ona si itia tutongi a siasi a onga, ma nisi o pule a onga. Ai o lo a wha solo, ma wha awa auli si itia o tutongi a mata, e a mata atu tau sanga lea. O whai a onga umai lunga atu, o le 5 tau sanga, o le soifuanga, o lo o talo sanga ina, e wha awa auli au au nanga, se I vanga na o le maua le soifua malo lo ina. E lua se lau iwa se fulu lau whai a o ngai lunga atu, ma le 5 o lato tau sanga. Tusa ma le se fulu ono pasene, lau whai a o nga uma. Ai e afe whip se lau tosu whai a o nga le malo. Lau whionga le whonga whetalai, a vele ni awa noa e toi whamanatu atuai I le mamalo sui, Male atu nua te tau ona watu se whatanganga al matanga luenga. Whatua ma whaina whausia ni whale a onga fau. Lo matai tu pēle matanga luenga ni a onga o watoa ngā o ngā le whanau a onga.
mai te tau o na whaatala noa le te puni, ma tu whaatasi meisia o ngai tu la te mai. E te tau o na whaaso le leia tātou a seta, ma tātou whai a onga, ia onga mana o mia matala whengai. O leo tātia mai le tau sanga vai singano lua mo se lato la o le universite, i le area le trades. Ia le whautuanga, whaapepa mai. Tala mai i lau tala sanga pe whaape whena whaatupe, i tō whila whanau e a o ngai, o le ale scope o le curriculum, i tō whieni whai pisinise whai paanga ma le a o ngā fōu. O le nawa iai a o ngai sa la whai o whai ni lato mta upu tau a o ngā matata ese. TVET, e le ka muta palama whai el tise, le tuo tane, i tuo a sau, a lofi o taoa, mata ai vave mal kolisio a moa. O le ta iala lava lato, o le whaatu peina o a onga fou, a potua a onga fou, e pa u tonu lava il fona whaavae komitio a onga pule a onga PTA, male mamalu le tu malo. E lato te sa ili pa anga e whaatu peina ma ave iai talo sanga. Le matafa i oi foi il fona whaavae mal komitio a onga, o le sa ili ma wha mautu se whanua e whausi ai whale a onga fou, ma wha mautu uma tapenanga mo mia. O le whale a onga fou a le St. Paul's Academy i Tawha Ingata, o lo o iai le whale ata o isanga tasi, i le awhionga loau, na mataina le la onga lea, ia ma le kolisia la taua e sifo, o la whaatu peina e le whoa i mai Amerika, ma o lo iai nei ia donas ia whaatal normal malo. Ma e fōfua e a matal ngā luenga i Tawha Ingata i le masina fōu. A e lof saswani mai fōi e tātou isi a tātou paanga, saina, Iapani, Siamani, ma isi tātou development partners, por whaatu peina o isi o tātou taumawhainga. Lau whionga le whonga whetalai. O lo taumawhai le la lawa o onga o le pule anga o whai longa mtu espasi tau o loa Samoa. E whātāua o onga whāwau, e au whiai ma o onga mō matata ese. O ana nawhina whai elsa valio a onga whāwau umai Samoa, ma lola tau wha moe, o whātau nui le nevai a solo whātasi mai uma a onga, i hei a onga e ka le sia, ma lua, piula moa, ma isi a onga e iai le NUS, Don Bosco, puna oa ma pe senga. O le fuafuanga mtanga alwenga e fia mata ina o ngā whaawau mo trades e ele palama ka muta whai ele tise ele kolisio a vele ma isi kolisi sa vai. Ai sea, a wafo e 5% o tatou whanau tama al tatou watu no ele au sia pele o atu latu a o onga le tausanga se fululua, year 12. Lona winga le talawhenga ia o onga whaasai nisi academic. Ai le ai nisi a o onga te pena ai whaiwalo whilima ai meise mo whanau tama i le au sia pe le talawhenga ai o lato wha moe mo le lato lumana i mga luenga fia au nai. O lea, o le a whaawau le tapena ina o le malosio a onga matata ese. Ona e au ngā mo le lumana i utupulanga ma Samoa. E ui ina taungo, e le taungo fie. Te talo pēr so swani mai le tui a tātou taungo whainga. Lau whionga le whonga whetalai, na sau noni si o sui mamaru, pe ma whai ona wha sā, le wha o ngā ina e tamaiti a o ngā tūlanga lua ma kolisi. Ona tau ave, telefoni whe ave ai. Panga nā ai e o lo universite. Whawhitai o se mata upu, ma whau iai. O sa mata upu o sila i ele malo, ma whaatala noa, fo il sa itai o le malo, ma sui o le malo mai Australia. Wao Australia lewa amata mea i le tūlanga, ona ua wha mau i le onga o ni wha le tonu, o a o onga ma whau le whanau, pe a le wha iti tia le wha o ngā le whanau la iti o telefoni, e na whai ona lato tala noa pe mata ai ni ata,
I lunga o penga te whai langi. O se tū la whono e whai, I te tau na mawhai na wha malo sia, be enforce. Ia o lea whaatala noa le te minei, ma o se ngā luenga ta pena, o lo ta pena atu I ai. Nā whianga Fonotaga. Ia, Maria Fenor, fina ngā lore. Minister lo sau no lo tula I mai whau la vea whale atu tasi, tula I mai. Nā whianga Fonotaga, o le o tono ala whianga minister ede. Me le sa va to tu ala lo fafta tele ale fa to fala inga la whianga le. E minister ona le tule. Ele ngata I fale tono au, a tasi e sota inga le masani ona sota I twisi tamitia au ngai tamitia au. Ma nga I mai lo tele in fa tu fala vela ve lo ala ngo le faingo fia lo sota inga. Ele ngata ina ia a polas fina ngalo lo whianga le minister. In fata waina ngana. Awai le matawina sa mai ale ngaluenga tele sa fai commission ngan sa mo. Le mata e mafai na fafso ta I foi le ina e mafai na ona fata waina foi a nisi o fautuanga na ile e tusi le na tusi e commission ngan sa mo. Ina e tau fa fa alfani ile la o ino fa na. E mal fai ti ole fa nga ino telefone fa tele la o fianga minister le o ma o tulo fingal mal fa la. Fianga Fonotaga. Ia, o le ma wat foi lo tula mai whau la vea whasale langa tolu tula mai lau whionga sima. E se le whaftai mule au noa. E se le mana iore so noanga la fianga minister. Ha malu atu pe a o te foi atu le vaenga lea. Anga lea o le silem ta pu sa ula ngai lau lau. E tulanga leo le taua pe o le whaman malu komite tu malo anu. O tano atu I lo ia experience tuna leo te inu mau waile. Mato primary school. Ai whaftai o lea wa mau atu. O lei, o lea la o mai ni si o vaenga langa e whafui nu wan mato nu. Lea la lo whai komiti lea. O lea la ua whautua mai le malo. Ia mai tona fon whawai. Leo te tona fon whawai. O le nganga la wan malo e peo na I whalau lore asone. Ia aua ni to iai se tupe. E toi a mai, free education for all. Pon me moni lawa, lo te whaaso atu le experience tau sang oma. E tangi mai le pile le vai, o e moanga le vau, o mea mana le whai e mat komiti. E whai le mato pinko every month, every second week. E sa I le se le ni le a wala vai ngai e fi wha lea. Paftai mato fono wha vai, o le sa watu wha tete inga lea, le sa watu le tolu sumo tu puafe. E na fai ai fai le tau ma salo ai a fio so vai lo fio ngana tanga ile le o le ma to to e o mai fo mai mori si ti fo fa vai ko ti fasu a fele la te lunga le o vai ia o tasel ma rutala le ai o mo le tu per fo fa vai le la o la fo ne fu no la o to vai ngana ta ya feta la fu no fio so ani mai ai o salo vai nga le tu tau tapata tu ai la o fio nga ina ia va ai pe fa mai na pe o komiti ya le na e si le na wa le fa mai a va pe ini me to mana miat na mai le to no la fiong ina ia fa popo pe ina ia to va ai pache wa nai e fori na mai le o fa ngata to tupi wa memonia e tau sanga uma pe la tupi na to sanga nei uma le mea o nga maturanga na a mai le o karfa ya o nga va tu SSP va tu pia mea o nga uma le ya tupi na alele le se tu per pile le vai o moanga le vau o mela na le tua ia tu pe yesu e matou a wal le le a mai lungole ia li siti mar patit ya wal vai ia tau fo a tau sanga nei e pia le nganga na le tau na wa tia por fa mal malunga nu running al school la o ngatua le tono le nu ai mai foi la wa le po nu ma suita mai ta nu o le te ma ia mai pe mana to ina yo ia e ma tinga lu e to tono fon fa vai a wale mo le lang la van ngal ngale tu fai malo ai ma se tulanga ia o ni ia o fo pe fana ai fa tai mana ia te la fu sang tulanga o ia le fu fanga ron mama wa ele te tai fa ti ti taua o le a o ina o fana wa samo a walu na iwa e o mai fo fale nei fa pena ona taua la tu sau fa tai lo fio Salo mo mai ia o le mai tau atu tula mai te malo
Lo fionga le li Ka palimia. Lautele le finangalo sui. Ala watu sia ufate ta inga el matou fa tu atonu e nga ni mele sa no mele sui wa mele paketi le fono fa vai na tol sfur. Ai umani nga lwenga fa sfur. O matou kolisi le lo fiotao. E tu fa ta sia iau foi sala mo le bea. O matou fa inga le ufai. Ta sia pule onga. A tofu matou mai to toro sengi kusiaki mo le fa onga. O mat polo ke ti mo la taru na watu le o ti mo le ao. O mana o mia le onga tu lo lava ni fale le ta u fo. O mela na matou fai. O sa iri le leile fai ngole. O fale le ta u le ia sa o le leile me tau na mai. Ala na lafo ile tai o la fono va vai. Ma le pule o le onga lofio tau. E o la ue vai pe fia tino i tupe. E toi fai fau leo mana o mia. O inala, e maua sao mai lava le tau atoa, o le la fai e le fale. Leipa, le uma. O la fai lana avele matou tua lalo, il pule a onga ma le pule il fono fa vai ao. E o toi vai toilets tuai, toi fa fau. Awa nei mai maua le tala ina i lalo toilets tuai. E toi fa le lei a wale o ato matou ma mea. Ai fai le toilet fau la e mana o mia ele. E fale a onga, il pule a onga fau. O la sosa ni atu la. Awana ia vele upu foi le nona watu atongi tol tupe paulo so sani mo tau. A se matou me la ufai. Ba ile leile pule a onga a vifo le leile kamuta fai le oka ia uma fier tau fai ia uma. O inala e le to ia tu langa le to sa tupe le. Ona wale level paketi na watu ile tu malo. Pe sa le so sani tu langa. Fa ngo fier level menel tu mai tono control. Ina ia sao le paketi ma sao hol me va nga il tupe le tu inatu. Ta ua tele le saunoanga le wha pewa le lava tupe. O le liu nei le tō wha le minstama le tanga luanga. O le tu langa o le tato o chichi. Tala tupe sau ma le tau sang fau, pe lunga pe lalo. Ia matu wha whea ngai fo i fono wha vai uma. O le ale paketi le fono wha vai moao. O au ia lau whai lau tapula se lau wafe i tau sanga uma moao. Ina ia fo ia ila tu langa lea saunoanga. O le se tupe mo le vau, o le se penisini e fatu langai no malai ma me uma fa pena o si so ni atu nali sa no nga sui mat Salo maua le vaenga le sui o fasale le anga tot. Ya na fa sa o al vaenga le fa tela fionga le Palemene ona ole short for na maua ona ole quote la na mai le aunga na mai loa in defense of fa vai o tupena na ave a wat fu pela sa no lo fionga le fale tuai le lo mana to ina to fale lei tu sa na ko accumulate na extra cost nei e fa sta le fa mama mai lo funga le anga fo ye se fo fonga ma committee Ya, tu la mai lo fionga mistafa o lo saunanga. Fionga fonga talai. O ia, maria fenoa al minsta o lo il fa u la vea sa ngatas, tu la mai lo fionga li. Ya, e ko sianga ngai fa na level temita o le fionga li minsta. E a wa fo lana pitola au. Ang long foi mal choa. E saunanga ma. Au nga ile e tato wa onga me fa pena na matango fi fa pena fo tsanga lo fionga le minsta ta wa fo lo ngoa e to sai mala onga le tale St Paul's Academy e sa le oi sa lo vitamina fa pena na matai o yo le ia le fa long long to mat to fa stai te fa fo ta wala na fo e pa inga o ma vai atu e sa ta ti ai panga fo ne va penana fatal tau ina ia mfausia le lei ia le foi fala onga nga ia le pito no tele o fa penana fausia ia male lo fia tol tato to no fa penana o mawai ia le sai tai ta fa ngatam fala niu ta o tele le fala on fo leo e fa stai lo fiongo leo mai to wat ia atono nawa a penao to titiona matalea o yo leo le fa popolava e tu sai foi mal saunanga le fionga le Palemene fa malulu atu lo fionga from tele se me ina ia mala matili manu le fa fonganga le tato watu nu ina me o committee o fa laonga ia fia foi le mato foi ia
Matoa onga e so le onga preschool ma le onga tulanga lu. E fai tasi ala tasi le fanua o lo fa pena ona fa tino mai tulanga. Ia o te awai wa PTA. Ia o la tui o lo fa pena ona la to fa fuea le onga te mil nei. O teachers assistants. Ia tasi lea vaenga o lo fa pena ona fa aloi tupe o lo fa pena ona o listala. E lo suta la listala ale tamaititi kuata. Rono winga e suta la le tausanga ato. E listala. Me lava na sa wai mai le pa inga lena ma vai ato. Fainga fa vai sa iai. Ele ma fai ona fa o ngase tupe le OGT. Ia po tupe fon fa vai. Ia fa tinoila ia vaenga pe ona tawa vo ni se sui o fai pule. Ia o moi no le vao, o le whamai no le lotoa. Ia se whala onga, o le mato whala onga. Ia, e te lele lotoa vanele. Ia le malu nei. Ia, e le moa se tupe ala titi. Ui o le au te whaftai. O le au manino matal vai. O le ale toe to ngia se le sitala po le ale taunga po le school fund, building fund. Wala, le ai ato se mea. I le painga le nei. Ia, pea e pasia le tala le tupe. Ea ona malolo le lo matua. E le te whaia lava se saonga mea pe whaini sue ngā tupe. A le atatia. Tonu wā i le fono whawai. Ea e mai se ai le otiti o lo whapena na ngā luaina. E le mtanga luenga onga. Me le mule toile anga whaftai lo whionga le minsta. Tawala tuol saunoanga le whionga le li Palemene. Ina ia menino matalvai. Awa nei tua ina po atua inga te komiti. Ea whalong me fot komiti ma le PTA zai. Tauta le to ia komiti. O leo le ala fo i ole. Il fono fa vai. Se sui il fono fa vai. E va pena ona ngā lue fa tasi malpula. Ia malangang fa aloal. Malo whaftai, ia. Tua tula wano e whawau sa unanga lo whionga minsta. Whionga le, panga whatalai. Ia, on sa i mai lava lo whionga minsta lo tula i mai le sui o whare alupo. Tai lava mana wanoa. Whio o se manatu, ona sa ofo i se tu alalo le nei usa ngā whono. Aftai lava lo whionga le minsta, le ta ua le mel, o le ta upu le whaititi o le whaongaina e tamaiti o le po le access a tamaiti le social media. Aftai lava e no le tu alalo whaamole mole. Aftai na fo ua umana e sau noa whape o le a whaia ni consultation, na whaia ni fuawhanga i ai. Tu alalo a tono pe awana i outright band. Al mela nei au ngā I lava le whaasoa voi nei. Whaasoa I whaia onga. Whaasoa I iai fo I mātua. I ai whapena vo I tamaiti. Tōru asta luai sa LTV and said news. Sa interview le ma tamaiti ona wo ofo whina ngalo le malo ni usila. Imta aupu lava lea. Nala no wa ai o ta ua I o consult momo. I ai awai fo ina I mantua fo ina whaila utala. O tu linga ma tamaiti pe a le telefoni lea pe o le se me temi tala no mai au fa nga lava telefoni temi o malava ye fa iti e fo loto mafatia fa pe e lo malama pela te e wa e se telefoni la ngala na fa so to la lo today lo fiona minsta aftai tele Ia, malo whaftai, telefoni whae ilisi whaenga lea wa whae ilisi whae ula vea tuato le avanoa lo whionga minsta wha wau lau saunga. Ia whaftai lawa lau whionga whangwhitalai, tā ua tele manatu o whaalia nei a whiawhi, whaftai mo le whaasoa, ia ua tato whaalongo fo'i, whitu na ingau ma whauwhaunga, ma experiences a lea whono whaawai, ma lea whono whaawai. Aolo mau mai lawa sanga ngatasi le nganga le malo, e free ia public education. Free a onga le malo. O le nganga na le malo, e ngawa i to whono whaawai so swani. So swani e whaune i whaleo whalea onga, le moa ina le vau, i o mawhapena, pēr whai le lava le ochichi. Ai o lo fuam tanga wenga a onga, i toi bava ai. Pe lava le ochichi mai lea, a onga me lea whono whaawai, me lea whono whaawai. A se mea fo la chichi lo fo iai. Po fia le tupe whono whaawai o lo alu la toa onga. Lau whionga le whonga whitalai, na whisilingia le Whionga balsa whitalai, O lo toi tūlai, mai te ma Ea o simu le lau titi whionga le minsta, tā ua tuato tele. lavano. Ina ia manino mamalama le. A le whatua sau no mai le whionga ia lo au. I le
PTA. Tawana whamanino le leile vala lea ono le mawhauwhaunga le malo e anga I komiti o aonga. Al PTA, o le tau whatatia le la fua me le whenga whawai le lei. Ina ia au waipea le mele o le PTA I tāpena ina o whanau mo aonga. Ono lo mori mawina pea, e le aise matua I le nofo I le whale aonga. Teimi o lana whanau, po le primary, po le secondary, e iai lava le mele mai tauina, no umalava, I tūlanga la leo matua, e whamau popo la to whanau, e tūlanga leo le vavai, mo moli nofo ai, whawhanga, tuua, whatoa mai le whale. Ono le mafu angal vai le malo, o lo airport kalame le malo, o lo muri mai. Len tau noa le whionga le minista, o lau ta pena lo nei tu malo mor cantina le aonga ma le whale ai. Ona o le tātou por kalame, o le whaina o mea tau mawha mo ta mai te aonga. O le PTA la, o le talitonunga le malo, e leini si tangata siri atu na la lango le mele nei. O le o mai o mātua e sosoani ta penanga o mea tau mawha aonga. E la ena tau fiofi e lava le tūlanga lea, I mātua uma, o na iei le por kalame o lea, e wha moe le tau sang fau, I au whau le whale le mena o tātou nutrition program, e ma le school food program. O le si tūtaua, o mātua, o leua wha au whale I por kalame me aonga. O le mai o mātua nei, e o atu tu lou lava e vai la tō whanau la so ato. O tō ewe le aonga. E lai mawai whai aonga fsosoni. Ono mātua lai o atu tu lou lava le lato nofo la so ato ai ole. Whale aonga. A lai ava noa I manisio I lato o iele tō mai mawhaina whai aonga fsosoni mo aonga. Ai wo manatu e tā ua le PTA, langa la fo I mātou te ave pele tu o lalo I mātua. O lau tau tiu te. O le tō mai pe I vai au tō whanau. Am salo e mulmuli atu le kausang fau. E nā mai rolo por kalame alo ia la. E fausia o mai e tātou whale tau mafa, whale ai. Ia mata pena e lor tātou te tasi foi o manu lau tinta pena. E ta pena me aiso I fua malolo ina mo tamaiti. Ia whai tete tātou le mele utupu ni le NPC. Toto mawalunga, ma le mau mai ese, o tupu ai le tele o ngase matalo sanga nisi e toi whao popo o ngafua makoko. Taun tātou lio I le mua o le system, nutrition system a tātou whana. Tau lon tātou tua tiro lea, koko esi, sua whai, vai salo. Me ai sa moa sa leini me ai, sa leini wha mai mawai. Ia ato ai le ma tātou, whai, tulango mango, maesi ma me umwa pena. Tā pena I fufuanga na ai te whata ua le tūlanga o PTA a o ngatai tasi. Salo lewa whafonga mai u whaalau I tele atu le tai o malo, le nisi fo I vaenga sa o fia I whau I la vea, I tūlanga on tau sao noa. Ia I tūlai mai lau whionga ni minsta whau wau lau sao noa? Aftai lau whonga, lau whionga whonga whitalai. Le fisilingia le valse lau wafe mo le school connectivity po interneti o aonga, mo aonga. E lima sul fitu aonga wa le lei fesota inga po sotanga whaatene kolosi. O lea wa fōfō atu ngalwenga mo le whaale lei o le interneti mo leisi se lau sul fitu aonga. Wa o lea le saini le contract po le konkarate I le masina te nei. O leisi walu se lau wafe lea mo le leisi tausanga o lo tutonu o le paketi o le matanga alwenga. Lau whionga le whangawhitalai. E lango e ana lofinu me le lua fasto uta le tala o le tupe. Ai se a, wa o lea wasa sa maile te maa o ainga o le atunu o mo le atina au I tu maa lo e whaafoe e le whonu whaavai. E mo le tuai le whaafitai a fasto uta mo le 2 miliona lapa o mai I le tausanga po se 4 miliona I le 5 tausanga. E mawhai ai ona whaatino le tele o ngā luenga ma poloketi mo le manuia o a inga ma le tumalo. Ona toi foi atu lea se whamatalanga I lo tumalo pele fasto uta. O uma ona pa umai le tele o talo sanga. E iai e na o mai le ofisa o nisi na twistal sanga mai ia o nisi foi na talo sanga I fo le fona whaavai.
Ia tono lo mai tau mai le tumalo e ieli sosoani po talasanga e te tau na wha tau nu vave. Ia e foi talasanga e toi lo ilo wha le lei pe talawhea ngai. E paulea e whaingo fia o na wha tino talasanga e talawhea ngai le tau ma wail te mao ainga e manu i aini ainga se tō tele. O leo wa tatou whaipaanga ma le LTA i le whaleleo o mātou awala i whasto uta. Whalelea mai e mātou whono whaavai awala ngā lue, lua tesi maleono kilometers a mata mai le pale e tau mai sa tui, a mata atu le ngaluenga LTA a wala tā mai sa tui a ngā i atu i le pale. Le whainga le nā o a tātou awala po mātou awala, ngā lue whaatasi mai le LTA, lo ia le poto masani le fausio awala. Uma awala sa tui liwi fo i awala i avano, mata ili ili, mai mole tuai le whaftai tele il pulenga o awala al malo. Mai mole tu fo il whaftai le minstau ile ele mafua ngā whanua. Mo le fina ngaro ma la malama i tu ina mai le lima su eka mai whanua le malo, o lo i le pale, whaati noai polo keti ali tu malo. O toi titi maea o na fua ma tu ina mai loa le sainia o le lisi, o sui loa suli ma eka mua mua. Ngotfona. Ia, marielo whinangalo le minstau lo wha i eil whau la vea whale atu toro. Leo tau whatuai tuai no tu atu. A leo peo ka makaua me iese ma leo fisoa onga, por sa ole le peo worongo i tu malo, ai tele na i vaianga ia. Sa ta ua ia, sa ofisiri ai, siringia. Nga tai lea o tupe lea, il valu se lau lea ta ua mai. E leo iese tupe tono le talo tupe. O le wawe ese mai sa iei tau sanga te nei, ai lo iei tau sanga nei. Se i vanga nā ua, wa ese se alputu a mai. Ai leo sa u tono le talo tupe, nai manino mai ia, ngasa iei tau sanga te nei, ai lo iei tau sanga nei. Ai a fai ele uma mai le tali ele fionga teknista, ino te fa tali le si uma. Ngai kere ngai muka upi ula ngafa mole la. Ia, o whafonga mai lau whionga le minstau, o leo atu facility so le vaenga o le fia mau e le mamla sui. O uman tali atu fasili uman tu mai e sui, a whapeini fasili whapito i e le sui mai whale ata ia. Whaing tali atu. Heo fionga e, sa ofisiri ia fo ele tupele tongi neile. Blue wave. La ngone. Le tongi mai lalo le pati la lamtanga luenga. E tau on fi mam lama pe asea o tua tongi le tupe a pofeo ranga tupe o mai ai. Sa uta o fo i le tape nanga la o fionga man matanga luenga il mele le AI. Artificial intelligence. O le ale langa lele o ele o mai jau fufuanga mau matulanga pena. Last tape nanga matanga luenga. Nga i luma mesel ni vai tau le umutua whaonga lava le ia ma available. Ai po o lare pui puinga o iai i tangata, o pui puinga o whana wa o ngai lea vaianga ta aua. Kasi nai vaianga nā lena fsiringia lau fionga le, fionga fon, nai mau i lau launga, wala lava. Ia, po maua mai lau whionga le minstau vaenga i o sauno e sui. Ia, koe hawan muli malia le whina ngata. Ia mali vaianga nā e lua, ia nana ta ua, ai mangingo lava le. In ta uela o la o inclusivity nga fa ma fa ma pakiki o tu pe o ave le ia ma lama ma malesi ya on faftai le o ave ka se la wa feia a ka se la wa fenga le sa ave le blind society male mal sign language il patse ka lwai o no winga la vai na fa nga ma lu se la wa fe le na via le le se tu pe I mo blind society male ma na sign language le wa le se ma le kala pupe a le ua mai le si vanga le fi mo so manga lo fionga Ia la foto lau whionga le minstau. Iu ila, ia lau tu lai marita i ta in malo, atu no mau e le. Ano, Tatu so atu le varsela wafe lea ta ua le Blue Wireless. Tu atu isim ta upu lai mamla il minstau, ol Blue, ole Blue Wireless. O se pili wa levana tauna tongi. Amata me lua fe lusu lua. Lusu toru, lusu fale, lusu ono e tongi alava. Ele yo le fa pungo le pili na wa mata le
school wifi na matai na fai le ploketi le peita walu fenumia pasi le mesk o pasi mal MCIT pasi sa o le mol mesk ele mala le mesk le mele batuta o le fata fo ia va vitau le talu mai la matanga mai o le uruai introducinga o le ploketi le free wifi le tatu ai to te mamlama Pacific ai si fia lau fionga langa ngasa minsta lango lango vor temile e lau fato atau nul tau nunga e pe ele ai talafu nei whatever na o wele malo il company le o isi tenda ye luma mai o le fanga solo pensau no le fionga le minsta lalu se lau afe le fa nganga le malo e update le ploketi le e la fa solo temine nei le no musmusu atu nei le minsta tu pepo wa ta yo o mai le tenda lea alang la sa no mal minsta le fanga solo e pe fa mamla mangal na o le piri le foi o vai atu o fa kal ka pe ne te lungo le Facebook ya o na te vai te foi na langa mai na e la vai tu malo fie tato malo il mene le leak your information al malo le se mere le pata o mana fa ungal ka pe ne te fa ngal unforeseen e pe il mene ale ma vai fa so esa va for faka ya o lo on sai pe ma o lo fu anga se sangata na te fa la ta in le malo i me va pele le yo ile man wia wa fu ngana fai ma le loto mama ai ta la fu na tu ua ye company e le to tongina ya le o mamoli mai nei luma ua peise me se ma se me solitu la fu o fai le malo le ta por nei ala kilia lava ai talafu waleva na tatau na totongi taimi na ai fai ya o fama le mangana la ofionga la foto sim ta upu la ofionga le instamo sirfia le tulu Tu le mero fionga minsta fa walo sa no. Aftai o le valsala wafel connectivity mo tau sanga le o like tone o budget le for IT al matum tanga wenga. Ia o nawa sa no atu sector al malo le blue wave contract. O le contract o mana saini. Saini lo yesili. Menga wala fing tong. Ia o le AI, artificial intelligence, o se mekta o tele. To telo tato e whaunga ingila artificial intelligence. So se taimi lava te googling ai se mea, e kick in mail artificial intelligence. E ta o tele, tato e tele, foi whaunga al chat GPT. Ia, to tele foi lata mai tia onga, mai se universite, la fo whaunga le artificial intelligence, wa foi se mekta hoa. La foi lawa fai courses i nga ia foi. Il NUS, courses ma le USB, fai lava courses nei mo le artificial intelligence, e a o ngai tangata e fia malama ma fia loa fo ile mau mea ese le artificial intelligence, ma o se mea ta ua. Ai a fai fa o ngā, tamu fai tamai te fa o ngā kopi e lakto assignments po lakto essays. Yo le mea la ngam ta fai yoina universite e su ese fua, e ma fai na ma wai tamai te o waini fai fa o ngā le e fongi artificial intelligence le whainga o lacto ai, for to sing o lacto essays, for lacto homework. Ai o le inclusivity le wata ua, o le budget support na le sata atia mai, na mai le malo New Zealand, Australia, na mai tonu matanga alwenga. Ia o le inclusivity le wa e sao no iai. Wa wha muta le polokalame le na, e le uto e mai sao la vai tonu le matanga alwenga. O nawa avel se le ni ngā ngai o i le matanga wenga tupe. O i nā la lai wha asoma i aile se lengi le nā. Ai i leo tono matanga wenga se lengi le nā. I peo se ta latu nā i fasili o tu mai. Eo fionga. Ia, la se isi mea ia, o lea ua maa ua, ona lea manino al tala tupe, o lea ua a whau transfer i lalo le. O le MCIT, o i lako ICT division. Ia e le tusangu mela, e ui lea. O e si sa ili lea le tala kupe ale, tresu, o ia le mof, po sa wai tupe ia. E ala no fasili tupe le lau fionga i Palemene. O au sa o komite o tupe taru wai. Ma e tele umi ale taimi whaatano ni mita upu lea o na ma ua ele le leili whaatino ni ngā luenga lea. Le ala lea na lenga ti leili payment. A whai ua wha maa lia ina le kapeneta.
ngā ruenga ia lele e pe o le te mata o le ala le fa sili ona sa mai mua ma fuanga sa sili ngia ko ko mit taloi pe se ame o le tongi ai a talana na mai le fa tino ino ngā ruenga mai li yola te lo masini a foi o le o ia se tulanga o family ina malo ia la le to si o le tulanga after ia tu la melo fionga le di Palemene Fonotaga se on sai melo fionga tai lo tu ngai se tu atu la ngol tai malo lo tu lai mai tu atu lo le vano lo fio e lo tala nei le tala fa solo pito il blocchetti nei le fele ia ai sia il blocchetti nei fa tu tonu il temio il tato fino non fa por kiki e umila il temio fa mtala anga il temio na ave lunga sa che li tene lungo fa le aonga na mo sa che li tene patamea o inana fa solo ai le fo ai le ala campanile mai so ni motato almena tu e umana fa pipi e to la tu fa tu nunga ave lalo tala mai na ave lungo fa lo fai fea atiri ai lava le tilei ia to otwis wa batu nei isi services fo e no tu lo service nga ka kipi uma mele o services le na fai le ka cosa che richiede o le umi o fa solo no fina una fai anto tu lai me lo fai ngamalo o mai lo tu vai iri le ele fea le me le fai o le una ai fai per tu ingale ele olla me o le atu o le si foi tu lo level ta u fele titi sal me plus kai e tu fai la to push la to sabes va con la coraudas no me fa ola equipe me o na la le na ye le to ale wa o mi tele na fa solo fino ngale ai amatoni na vatua ma fatu langa le service le o tatau o na totongi le pili al campanile le la fatino e na vese lo le matato api mal fino so ai fa solo le tenda fou le vadu se la wafe e lo po ai le wo piki na fa solo lo le molumana e fa pipi mo e lo me na fa solo il tato wifi mo aonga io fa mam le mangale la ufiong le fon tarai mal fa fonga salo le o le vaenga le suyo fale te todo on sai ma lava lo ufiong te le tu ngai salo le vaenga le ia o le wa mawatu i no fo o se payment mo company sa fa le service ai le to ngia mon tausanga ia pe tolu pe fa lo watu so le la o fatu at tongi ai tala fo le malo anga il company le a le vaenga le ta ua se le ni le ia masalo sisi tenta sisi service provider fo ai pe o le maua tu le no fo le vaenga le atu ngalu lu finangalo ia masalo fo le ele na tia fo la ofionga sa ia il comité tu pe le fo sa fesilingia e tu sa la usa no pe ai se o le tongia le la o se mai malo mo ti lo i fenga fava o tong il company la la sa fo il service a le maua tu pe fo le tono paketti le te fesilingia le se il IT po le alvaenga le ale officer au masalo la o se si company fo e tenta mai e fa wo winga si service provider il tulanga le ia masalo manino le fa manga le fionga te malo le fionga le sui malu fale at todo ia o fionga te le i tu ngai pe se me na fisa no ai o fionga fon te lai ale mtau pule sa tala noina a otele e al ese mai le tofi Palemene pe al campanile salanga mai a cha a fo sa no foi tala foi miliona tala il regulator a lima sala wafe o lo no foi tala foi il computer services limited salanga mai la e a chau ma o fautuaina e le pulesai ai. E tau o na tapa, il campanile a wan nofu masui le ngoa, on femele e a chau masui le ngoa, a tangata la vetas, a faila al tulanga lea, e le la le mele o vai atu iai. O le nofu ai tala ful miliona tala, a lima sala wafe a le la to vatu ia el tato malo il tu pet tong ia a tangata ia a le fa facile toi po se me te taule me o fai
Ya, malo whaftai a tono le, nai maua mai whamamanga tai o maro. Se te tuatua la lewa no tai o maro. Whaftai, o te loa iei tu tā ua, hae pēo no whai atu. E aru le pōr nei o whamamalaman tā upune nei. 5 ono tausanga o tu ua lai tā lafu lea. Ya, o te manu fo ilanga ele ma whaina tu lai mari company, e tali la whonga i o whain mota. A elo te tenunga, maari lia sui, ta tia mori teimiri nei, leu whanga soro ngā luenga le malo. E le whain tātou te turi a pūre, fia, ono tausanga taruai. Le whato atu tongi tupe. Nā mai whau ele se, e lopu sao nā mai le whau tuanga le mataupu na le choswi. O le fina ngalo le kapeneta, o la tau e tio mo le company le pa whape, o yengi ei tā lafu tu ue me whape. Nā wha malama, e ta tau na maari lia whatasi o le ei tā lafu le lei. Ai le anga fitanga to le malo ki pi ko peri ma se la wa fe ala le ma lia kampangi me sa ka ngai ya na mana tule la wa fiong fong tele fa ma la mana let's be fair la wa man to tongi ta to var se la mon tu po fe le no o malo ave yai o la yai nga fa tu la fono ya o ai pe fa pe yai se tupe o wa company le malo o fa lo ya o le wa ma watu malama le ya a fai o ini vaenga whapena o World Company a leo a watu tupe i o lato a o lato seto ma isi vaenga i e o wai wai la whai ngō fie ma le malama o le tūlea a se leni lenta ua mai whaleata toro salo i le lasu ACS Company ma tu watu ia o kou le tenta sport whai ACS service provider a wata to wa onga ma vaenga whapena tu lai mea lau whionga ni mistai wha wau lau saunoanga Te wha popo atua lau whonga, lau whionga le whonga whitalai. O balsa le wafe lea mo tau sangal nei. Lau o muna saini o contracts ma le Digicel ma le Vodafone. E te le vai wha being o Starlink. Mo le valsa fulu a onga le i tong le contracts la lea. A e se la le se leni lea wa sau foi. Ala la sau tong le IT el mako matanga alwenga. Wha tino e foi la ngal wenga to e wha o isi Starlink. Mo isi a onga. Ia le wha mangal na ai yengi se fesili mo le la umtanga alwenga wa onga ia teimi nei a la liwa tu loi lo tu malo o fasto uta mai momoli a 12 af taitele ele a fionga al minstao ai ele fu nga fanua o le limasu eka o tatia mai mo nga alwenga al fon fa vai o la tina ina o le tu malo Ia a tonu o atu le masina le wa mata na sua le suli ma eka le luma whatau nua in fufuanga le tumalo e whai emalai ta alo shopping center ma matu whatoanga. Ai le tau wholatu uma i nei le Palemene tau sanga uma le tumalo. O le telo tau sanga e whaatino le fono whaavai pea tala whengai. E pe iei se ala savali footpath a matatu i mata ili anga i sa tui. Ngā luenga nai ma whaina whaatino al fono whaavai e tau lea mai e nei. Ai o tau sanga i ni tali ngalo, i e whaita tō tusi tau sanga i tanga luenga o puna oa, mwha natura, si o manga, a lango atu i aile fono whaavai. O le nā whatoa uma, o na whaitali ngalo i tua o le hole e whakasa. E mo i wa whatau nule a nāwal a le whaipole mo le tātou medical clinic I whasto uta. Le nāwa iei tae au asto nai uma. A le mo onga o ana lofi numela lua. E toi te tala se health center I le mea o iei whal mai le muenga. Awal toi te tala ina le whal mai, ona ua condemn po ua tau sala ina le whao ngā ina o le whanua na ia ina. Ai te tala na o le pito I luma e whai iei le health center. E te tala ia so uma mo le mamalo a ana lofi a toa. O se mea ma whaina whai a ana lofi, a e whai paanga ma le soifua marolo ina. Ia, ai pe o le tala masani whai atu ai foi. O le tausanga al matou tua whawhine, no fōa a ana lofi wha mo le footpath a wal savali mo le tātou kolisi a ana lofi, I whaleolo. Ia o le au atu I lamtanga alwanga I asiasi. A tonu me whaingatongi maa umalawa iaia a ana lofi. Ia wafo I o le kolisi al tātou I tū mālo. O se ngalwenga te tauna whai mo sanga le mo le whanau. E a onga I nā I a onga le nā.
lau fionga al fonga fetalai fa pia sui malu al Palemene o le nasa tau whainga al metanga al wenga o a onga maanga nuu a fa pia fo il tofi o le tumalo a ana lofi no mele lua. O te taofi o fa amalia ina fina ngalo sui sa la ngam ta upu ala i se tali atu. Me mo o mia lava o tatou ngā lue so tau au ina ia manuia le atina e o a onga a si o tatou atunu. O la tātou mata whai oi whai whaatasi. O tua ao ma mātou lima ngā whati ai o ana whafo ma whao ia nisi o lui tau. Whawhi tauli pe ona tau sau noa ma moli mau iai. Lau whionga whanga whetalai e watu wha mālo le whawhaina o tātou whono. I le whaingo whia o tiuta e meise le whaatun whalawina o taulu manga o le tātou Fonotaga. Mālo on sai mālo whaatou toa. Whamanuia le tua le ao le mālo, ia whaafua loa lo soifua a wā, aua nei ta ape pāpā i taua ana, a le lātou tama. Ia mamao ni ao ngā solo i sui al fono sui tō fia. Ia mamā le langi i laua whionga, i le whonga whetalai, maua soifua langi mamā i le li Palemene, sui Palemene min style kapeneta. Whapea mi sta lango lango. So i fō lau le leili tai o le tu ainga, o le tu angai, ma le lai tu o le mota, lo fangielu se fono malo o le Palemene. Manuia tapo inga sio o tu malo, whai whamanu mai langi, a walo o tu whaiva whai pea, e ala i le whai talo, mo la o tu au auna. A mālangi le tapo inga i a inga o Samoa. Ne fui le lafo mai mani tō ngausia i tula tōle o lu songa tū mumapule. Manuia le whanono manu ala a inga sa le vi. Ia le file mo le tua il Palemene o Samoa. So i fua. Malo. Malo whaftai, lau o whionga ni ministai tu sa il forsanga malama. Ia onisi fo i vaenga sa tali atua i ni vaenga sa langa e ngalo sui mamalo le mota i lau mtanga luenga wa onga mareanga nu. Ia whamalo fo i le pule sili, ia pole officer sili o lau mtanga luenga, le lango sua atu i lau o whionga ni ministai. Ia e maise le malu tawe o le mtanga luenga i le whaingo fia le mtanga luenga face to tele. Whamanuia le atua i lau tō soifua tautua mo le tātua o tunu. Au te whaftai whapitoa atu lau whionga le minsta. O le whai o lau whaatusa le tū malo e silini te leo a onga peo a inga le tai. Ia o lau whautuanga, whaola mua la internet ya a inga le tai. Malo whaftai. Ia o tātou se mai i le minsta o soifua malo loina. Whalapu tonga tau i mo whaavlave whaafosei. Whalapu tonga whaavae tau whatunga o Samoa. Lau whionga ni minsta o soifua maloloi. Whaftai atu i lau whionga i whomwhitalai mo le avanoa o tu ina mai nei fo imtanga luenga. Ma tau talai le ava malmi ngao. O leo wa solo mea le tu whanua i le pongisa ua lau ai si ua mouli. Ua o tongo malama o le papa lau li lei o le tatu o la tanga. O le atua sisili ese lea. Lena vavalo ai le tutonga ina ua whalao le masina o le atata la fuia o sa le vao mai whapeai. E le tau masina lava se tangata ma le atua o Samoa. Ai o se tu mumusu fo i whepo i siona atali o le atongie sole. Ia e manatua tapu le whanua. A e tā ia mouta e sa le fulu. A e tā ia mutai e sa le unga. Ai aua nei ngalo le whaalia lia o moa i lona toi aso. A e pale manatua le tapua inga. Fusi la ia o lapa o malo ai momori la au i fonga. Au wā lau tapua inga Samoa. O le so e au lava o no mori la nganga whaftai i lau tapua inga. O te whaftai atuai le tapua inga, pulenga e ka le sia kerishan uma e le ngate le atu Samoa whapea foi lalangi atoa. Whamalo le anapongi, whaftai lau tapua inga talo. Wana le se noa lea, se manu mātou te
a whaina le vasa. Whaatai atu ai fōi, whaawhengai taulangi, so se whatu whai taulanga e whia. A wāo le mātou tātonu, o lau tonga luenga le au male pō o mafu ai, o na maua le file mū male whialo whani o Samoa. O te whapea atu fōi, i le tapua inga mamalu a Samoa, le ngata i Samonei o Samoa i atunu e mau. Tama mainga inga mo la tu tama li usonga tu mu mapule tu au ma la taua, a inga le tai ma le vao whono ti. Tapo inga malu fōi, ia tutuila manua, sua ma le vai whanua, fō mai tūlangi sa ole sa le au mua, le lau niu na sa e lua, la au nā mutasi, tama le manua tele, to o le whale ula. Nau whapea lea le tapo inga si o tu malo ngā ngai maunga numera tasi, ia wale pa i o a inga e lua e te tausia sa le aula. La inga sa tuala, ia e maise foi, le a inga sa pesta, le mamalu ia oe sa le aula, ia e tainane o toto uli o vai tutu, ia whape foi le mamalu, ia sa le mulianga whapea le whale ana. Nā whi mai leo se mātou whamtalanga, i opa ia lava ia o Samoa, mai lava i malai tele, malai o le vavau sei pa ia foi filim pule tū, nta wilo ai manu o malo, le wai manui ai le whatama swali inga Samoa onu sumal whao n tausanga, taluna vea o le malo tuto tasi. Tau fionga le whongfitalai, wha malo whai o le whaiva. Se o te manatua lava le tūmu musu a le fionga, ia whamuina, o fea ea e mafua atu ai le wheala whanu, o le maota le nei. O le maota le nei. A maua lava le ai leo tātou, wa lava lea. E a umani tupe, ni ta mau a inga, ni ta uta ua, ma le longolongo a. Aia whaina i Samoa. Tapua inga mamalu a Samoa. O i nei lava e mafua atu ai le manui o Samoa. Mau te whawhitai tele lo loto tele, whawhitai le mamau le tō whā, whawhitai le tutu nai, o le nfoa e mamala, o le nfoa e whae e uma iai manui o le atunu. Ua wha malo e tele wha i tu au, a e te fusi whau o le malo e le eini pāti i tonu i nei, tātou o le ainga, tātou te ngā lue whātasi le manui o Samoa. Wha malo mo whawhitai lau fionga i le Palemene. O le miti te talentu ina mai e le tua e le whaingo fie. Te moe i ti ngā, te ala i ti ngā na e ono sa i aisea ma mao le miti. Ma walunga le matatia wa e au sia ono le loto maulalo. Sa ili lalo malo. Whamnuia le tua e lotu lai mai. Lau fionga le sui Palemene o le nā whanua malosi, whawhtailu o no saimo lau whapale le telo le munga i mai tua, e te le amana ia le pola e motu i tua. Le pa ia ma le malu, le kāpeneta i ia fionga i minsta, whamalo le amo tusa, o le nā lava lo tātou ai. Fionga foi, minsta lango lango, whailea mo i tātou, mātou nei o a oi tae au, tātou te tutu na i le malu mai o le tua ia i tātou i taimi uma. Whamalo i lau fionga, tai tai o le tua ngai, tātou tai e fōi o le maota, amu ia ta ita o tā whaafisa ngai. Te le lopo e mana tua na e malanga atu i Australia i Cairns, no interview na o i lau potu, na e latu sa ili ai le tausanga iwa suma lima, ta whiloa i nā lo ta pai nā lo au. Whamalo, lau fionga le sutaitai o le tuangai, whamalo whai o le whaiva. Ia tainane fo i la fionga le sa whapito, whaptai, tai le unsai me tinga, le ngā tailea, sui malu uma o le Palemene nei. Ia se whamatalanga e whapea, umatua onga le matauti o le tinga o iai, le tātou soifua maloloina. Ma au te le alo i atol niu, a wai le mau ese manui o Samoa. A au tau leanga nei, e sili lea,
ai o whaia se ngā luenga mo oe sa moa tae ao malua. Se wa mata mai i le sui o le tu malo ana maalua. Mai le lei lava lo wha manino atu, na ona uma lava o le tātou Fonotaga na e whaamatala mai ai le wha le tonu o le tātou whale whailele le maternity ward o le afiafi ale nāno ulu ai tonu mai le aise tua inga e sao te wha malu lua tuai. Ola air conditions ma maa atoa ma tua tari fia mai au e le principal nurse na tiutile na po ia mato whiloa ai ai. Whaftai. Ai mana ia na ia lui. Ka fionga le Fonotaga. E mo se vanoa. Ia, whamalulu atu i lau fionga o Minsta, le voi mwhaisa u komala titi. Ia sei tu atu lea wanoa le sui taitai o le tuangai. Whaftai. Salo e ona nasa e anga i tonu o le whane whailele. A le mea sa whane tonu whafo. Mo drains ngai wafo. Sa taunga e anga i wafo. E al fa saonga nga mare nga falo. Ia, ma lo lon sa, lo no winga ese e o tonu ese e o fafo ia sa no la fionga Minsta. Tali e tama mātua o māsa, whesui e ina upu, e le a whaina. Whaftai fo i lau tua lalo o na uti le whasoa wā i e tau se soifua i o lātou tongi. Tiona Fonotaga. Ia, maria whenoa la fionga Minsta so i fo marorino lo tu atu taitai. Malo? Whaatata la fonga i le malie. Langa le tā po i le tunu. O tā ofi le lei upu o sui teitai. Vai le whalewhai le leo le leik. E lei me se upu whape o fafo le whalewhai le leo le leik. Ia nana whape natu. Walu nei vai aso tau whasasa o atu tau lenga i luma le tele whamtalanga se ia mori mai. Ia tau tuana o le lava e whaftai wa o au. Na ua e o lava ia tuli mata ngau le mele o le tua inga o le mele ne o le tua inga oka. Langa lava le metinga. Ai mai sa e su e atu mtoa peloa. Ia lalo leo le watu pe tato Minsta whain whatai te inga le mele me lava le nei. Sa ulo le tua inga tato o leftoa tato fo i men tato e vai le mental health. Ono lea lali poti le ua mai. Lua se lau tangata ile masina e watu ta drugs. E umana abatura li poti munuri, ya ta ualanga le ua o li poti lea. Whamtalanga sao, whamtalanga whamaunia lena mato vaina iei. Ta utia me la tupu ta. Something e taun tato titira to toa iei, e lena o le whale maila. O umale ma maile tino, au ma maile ma whau le tunu. Ono tau whauwhongo le whalau whasainga le watu. Ia. E whaale longo maali e sa no ngale. Whaale mia, singa le paa pio tau wha sa o mai o tōu ia i tō me tele e lau mai. Se mai ala se me stasi sena watu. Se mai se me stasi. Ia. Mali e mai lau fionga e sui mamalu se i pa iatu no foa. Ia, o le wha maua e au le tu sa e fui o le tau sanga le sui te itai o le tuangai. Tau sanga le i tau sanga mo le whale le i o le whale whaile le o lo iai nei. Pe o le ala le o le tula e tuan te itai o le malo. I e tuli amo mo express words fo le ne saunua e sui. Pe vo la o le ne saunua mai la fionga le Minsta. I e le wha ata la fonga ata tau te tuli a i a saunua ngana whai. I o le wasiasi le Minsta. I o lo le li a tuan whale whaile le. Tula mai wha wau lau saunua ngana o fionga le Minsta o. Se fo malo. Ia, maria lau fionga le Minsta se tutua tula manole. Turi a pu na whapele o tusi le lima. Ai tele a me sena tau whaite whasasa o atu. Mana ngang whaaloa. Ia, la tuatula vanoa lau fionga le Minsta wha wau saunua. Whaatai lau fionga le Fonotaga. No o mai la ia lea i le wholesanga le fionga le sui o le tu malo na malua e tu sai ma le whasea o no pa u i lalo i tupe whanganga mo tongi o tau soifua. Ai tosi sila i ai olo i ai le output 7, whatasi ai ma le output 8, vaenga na. Ua ese fo ia le taanga o le nei fo i whamoe moe, o leo tu ina atu pe ia mo i la tu olo o ngā lue i whalma i whai tu malo, pe ia iai fo i la i a tātou tu sivi, i a whasolo atu ai
I nui tua whapea foi whalimai whai tūmalo i nei. E leo whai titia la. Ia o le nā lava e maua wanoa te tongi ai la tau i lea foi vaenga. I tūlanga ai tā lafu ono lea sa o i foi ai lau saunuanga. E le leipelo wha malamala matu. O pili tu ua ia mai le lua fe lua sifulu. Lua sutasi, lua lua, lua tolu, lua wha, lua lima. Ia, ma o stala fia. E ui lava na te le sulua miliona pili tu ua ia mtu whaatasi atuai. Ao lea wa umana tongina le fitu tesi ma le wha miliona, ma le wha moe moe, i le tātou paia inga, i le tausanga fau lea a pāsia lor tātou tala tupe o na wha, o na tongi atoa lo lea i le tupe wha nganga ua iai, ia ua le wha moe moe, whaftai mo le taulangalanga i me sili, a ua umana tongi a tātou pili atu ua, i o na whaingo fie foi lea, o na fisoswani malosi mo le okaino tātou whala au vai la au, ia o le tali atu lea i lau fionga. O mai lea i le... O lo tula mai whau la vea whale alupo, ma lia whenolo whingaro lau fionga le minsta. Se tua tu whau la vea? He la mo lava noa. A fionga le minsta. Whaftai o noa ovos lesi sui sata ua le mo lalo le pa u tasi tolu tesi ma le iwa miliona pa u el output full fit to nurses. E sauta ua ele PICA. Ono le tasi lea ua au nanga. Ta ua au nanga mana o mia au nanga lo iaini nisio la tau ngā le due le malo lo le au ma le po. Le alawa ta ua ia iwa ma le outputs full tasi. Ta wata voise manatu na epa mai lalo ia personnel and operations tasi tesi ma lua. A le te ta ua e wa ai outputs ia le ono fitu walo na ua walunga ilunga. Lo te wai atu e sao e alunga ilunga. Ia ai le o le lo whaasinoi pharmaceutical, medical equipment and supplies. Ilo iaini personnel. O for personnel na waru longa. Health, security and disease. Ilo la ve fa ya ta mai tai fo mai. Las pa manga lo fiongan. Ia, lo fiongan le fong fetelai. Ia, mai ta watu le matanta to wole wilinga wili. Ia, o le ala na. Ma this week, e arte mi ta no e metaitasi ma outputs, ma pages. In fact, mamlama le tatia mai la ungal minsta o le tu tala lo. Ia o la le o le tula ia tu le pan le fionga te tan malo ale sa u tau pipi atu na weta u lo output tato wo le linga o metaitas ia va nga na mu mel tato tar tu pe mai sa lo fina ngalo pola se va nga sa fa siningia la o nanga le so fu malo loin. Talo fionga fong fetalai. Na amata mai o, men starta o output, pe o melana le o fai atuai. O le lai mai fai numero, le o nga tasi manon finangalo. Pe o mentu ina atuai. O pa ui lalo ia le budget more nurses, le safa apia. Fa mai o ia, o nei outputs na walo e lunga le lau uto e facie, o lo fa mai outputs i, le o la vea i lava le au nanga ta mai tai tausi fo, ma tausi soi fua, fa lalo. Le faina au lei, la toe o fo esa manatu pa o meta tasi ma fala lo fi le o lo wa no ton wan na le o sa no to mo wa lo wa no ia fa wa sa no ngalo fi o min star so fu ma lo ina fa tai lo fi o fo talai ana fa pal te isi ia au o le yo o to talina no sili a wa fo e uma loa ia su yo na ma so o ma le su yo fa le talua so o ma le su yo si umu o le umi fta tau ia le fo ye le tali mo ia au te le fia tali taimi on sai mai e uma tali atu le mena te pore o mai la ia lea i le suyo fale ata lua la fionga e tu sai ma vai la au ma fala au ia le tulanga tonu na te lo le tali atu ai le vaenga lea o le tulanga i lau swani ina ia mawhai na wha matu se lua se lau a feta la mai fono wha vai whaftai wea mai ai fo i malitali o le whawhitau e swani tongino ai tā lafu le ngata na o mai ia se lui ia au le fo i e te swani se au wale whatupe ai ia ule pepole leu whamtala atu e umaloa ia tala tupe ia tongi umaloa ia tātou vai la au whala au le iai pilitu ua o le tulanga i le pisili a le sui e umu Fongal fono. ia
Se tuatua le avano muli le suyo va fontio lo sau no mai. Ya paftaia lo fiongole, fonkalai. Ya e pupu lava. Langa leua sau ngole fiongole minska. Papel suyo faleaka lua. Ele fabngak po ko le va kasi ya Samoa. Ya le sa so songia ku le lua sa la foilea. Mai fong fa vai. Ya so songia ia ilam ka ngaruenga. Ya wa foilo kai ngamai. Ya mo fa mo bonga foile man fa saunga. Ya mo ta ko mau ka man fa lor. Ia ma lo fa ftai ia fa maruru atu le suyo va fonti e fa pena fo fina ngalo na fa lia e fa le lua. Ele tulanga na. Tuna mai lo fo ngal mista fa ora saunga. No fa pea si o uso lele a yoso ale a yoso fo ia. Veo na ai au lele yo atu la ufionga. Ia ono mai le ia ile sui o le tumalo si umu. E pei na ia talo mai ai waleva na filitanga le lato. Au te vai o pei na saunga lo fionga le minsta o me taluai o tatu tau ma tatu tai ni manava. O le mea leo te fasisi la tuai. O le afa wau saunga lo fionga ile li minsta so i fua maloloina. Ia mo tatu wa sofono ataiau. Memoriatu fa malo su fono uma tu sai o tatu ngaluenga fitale ne yaso o tatu taunu mai el tatu tai manava tu sabale lafo o fa maonia fa malo on sai fa malo fa palpali fa tai mo fa sole ne yaso fa malo le usfono tatu sai ili malo si tu fa wa le tatu ngaluenga taiau ai fa mo me uma le lofa o le tua Faftai atu tapua inga mtanga luenga mfala po tonga tu maoti o tatu malo le onsa. Male mamalu o tatu watunu o tatu mafuta pea e au mai le neia fiafi. Malo tapua i le neiaso. Tapua inga Samoa le atunu pele manatu leo watuana i le fana wafi o malamba, fa malamba. Fasa unifo imo malo longa o le neia fiafi. Ai fa malo tatalo. Faftai tapua. Ua manuia tawanumanga lau Palemene le ne yaso ona o lau tapua inga Samoa. Ia ngalelei le li i faiva ma fai ngā malo longa o le nei pō. Lau tātou malo long o le tatalo ar whongfitalai ia pui le atua e lo utou wafi fio atu. O mori atu so i fua ia inga o whatani mai ia feiloa i le fia ma le file mu o le li. Na o se fasi silanga pupu o le fonga fitalai. Mo le sila fia e le Palemene. O le aso atai au pe a tolopo a tātou taualumanga i le itula e tasi i le audi. Ua whatulanga ai le drug test. Mo suis fono uma o le tātou Palemene i le maota tō filau eti a le sana. I le taimi o le tātou tau mafutanga o le audi. O te tatalo atu ina ia whautangia mai le nei whasisilanga. Mai o te toe tatalo atu ina ia whautangia mai e sui mamalu uma o le Palemene le nei whasisilanga. E te tau ia i tātou o taitai o le atunu o na tau la mua i ia la sanga mo le sila mai o le atunu. O loo mawalunga la tātou puipuinga i nei whawhita auli wa afiai le tātou watunu le nei vai tau. Ia awai uma le tātou whamoe le atai au. E le tatau o na misi seisi. Sei vanga nāre ka peneta o le awhatino la na Fonotaga masani lo na potu fono. O i nā foi o le awhatino ai le lātou drug tests. Sei tulou nga ngana. E tutusa le lava le whatino ina mai tātou le awhatino ina i le tofilau eti arsana. Ai tātou te lei tōro pō, o te tārsanga atu suis fono mo whasale le anga tōru, sei e saunia se te tālo e whai o ari tātou fono. Tātou i fōma tālo. O lea ua lafu le taulau Lautele. Pena foi ona mai ale mga tunga luenga ni yasu. Vi ia o ele atua i me uma. E ina feso wa ina ngalu mako fai ngā malanga ni yasu e me se fo yasu utuna.
Feita iane o lo moa lo file mu. Tono lau Palemene. O pura tunu e tele e pesenga e matua leo. Whaftai lo lofa tunoa ma lo lofa whasoa. Le poto ma le ata mai le file mu. Fo ina mai ate i mātua a matu swala o pule. Upu whaia le mātua tunu. A walo mātua wala uina. Talo whatau anau le tua i e sanga whamanuia nei Palemene. A mātua wanga i atu i whapea ona. Whamai ale mātua ngā ruenga i saso nei vai asu. Whamanuia i ati i mātua uma alo mātua wala uina. Ia whamawhaina i ati i mātua lo mātua wala uina mai ati oe le tua ta mā. Whaia me ua maritonu, whaia maripoto, whaia mele alofa. Ine mo waiso vi inga isu awane i ati i mātou. Whamanuia i leo whainga ruenga al malo. I lato tautua whai pea le atua ta mā. Malo lato valauina. Mātou te talo i whamanuia i le tapua inga si o mātou atunu. Mai monga maulunga se ia pa ia se o i titi le atua ta mā. Whawhatai mo le lato whai wa talo mai o mātou. E sanga manuia o mātou whai wa le atua ta mā. Nei pō ma nei a fiafi pea mātou ta mā vai. Lofa le atua te tai mātou i o mātou ainga marifile mū. Whamanuia fo i whaila tu telefono, e mai se lau whainga ruenga. Mai se fo i mea ai ma mea uma o tau singa mātou Fonotaga. Sa whamanuia i ati lātou. O le mātou taro le lātou lo swafa Yesu. Amen. Whaftai lau whionga le sui maru mo le tarsanga mōlia. Whamanuia le tua. O te whasisi lātu a tōra pōnei tau manga le whono au whai tūra whono. Se iau lia le asu whono